Rojbaş Kurdistaniyên hêja bi mijarek nû bi mîvanên nû îro em dîsa bihevrene. Bêviya ku hûn rojekî aram, xweş û bextewar derbas bikin em dest bi bernama xwe dikin. Mijara me ya îro 2020 û Kurd e. Sala 2020-an ji bo milletê Kurd, ji bo seran serê cîhanê saleka bêyom, saleka bextireş, saleka qet nexweş bû. Rewşa pandemiyê jiyanê bêtem kir. Mirov kare bêje di 5-6 salên vê taliyê de felaketek bi vî rengî nehat dîtin. Ciyekê xweşiyê ye ku di mesela pandemiyê de vaksînek hat dîtin û em ê sala nû ji vê belayê xelas bin. Bêguman her millet, her dewlet ji aliyê xwe di sala nû de bûyeran şîrove dike bi xatir xwestina de ew milleta û temsîldarên wan hin tişta dibêjin. Ji bo me Kurda sala 2020 du felaket hebû. Felaketa yekemîn pandemî bû, felaketa duyemîn êrişên dewletên dagirker bûn. Ew her du bûyera ji bo me bû ciyê xemgîniyê. Jiyanê wekû bîstekberê min got bêtem kir. Li alî me gotinek heye dibêjin ne bi xêr û ne bi hala çûyîna te hebe û vegera te tune be. Mirov kane vê yekê ji bo ew ê jî bêje, vê nifirê ya jî ji bo pandemiyê, ji bo dewletên dagirker bêje ne bi xêr û ne bi hala çûyîna we hebe û vegera we jî qet tune be. Niha em ê vê bûyerên 2020 bi mîvanê xwe re îro bipeyvin. Ez ê derbasî alî stûdyo bin, destpêkê mîvanê xwe bi we bidin naskirin. Ji rêzê ez dest pê kim. Mîvanê min ê yekemîn Rêzdar Bayram Bozyêl e. Rêzdar Bayram Bozyêl cîgirê serokê giştiyê PSK'yê. Mîvanê min ê duyem Feyyaz Ekmen e. Rêzdar Feyyaz Ekmen cîgirê serokê giştiyê PAK'ê ye. Mîvanê min ê sêyem Rêzdar Şerefxan Cizîrî ye. Rêzdar Şerefxan Cizîrî nivîskar e. Mîvanê min ê çaremîn Rêzdar Rifat Sefalî ye. Rêzdar Rifat Sefalî siyasetmedar e. Ez ê ji biborîm. Ez ê ji Rêzdar Bayram Bozyêl dest pê bikim. Kek Bayram ev salekî rewşa pandemiyê em bi rewşa pandemiyê radikevin, bi rewşa pandemiyê radibin. Rewşa pandemiyê jiyanê ji bo me bêtam kir. Bêguman em ê li ser rewşa pandemiyê jî hin tişta bêjin. Li Kurdistanê bi taybetî jî em bên demên vê taliyê li Başûrê Kurdistan, li Rojavayê Kurdistanê, li Bakurê Kurdistanê gelek bûyerên xemgîn jî çêbû. Wek siyasetmedarekî Kurd hûn ê 2020 çawa tarîf bikin? Di 2020 de çi qewlî çi bû û ji alî ji pencera we 2020 tê çi wateyê? Bi wê girêdayî bangekî serokê PAKê Rêzdar Mustafa Özçelik hebû. û ev banga Rêzdar Mustafa Özçelik di nav rewşenbîr siyasetmedarên Kurda de deng veda. Ji bo cenabê wê çi bêje? Em we gudarî bikin. Fermo Kek Bayram. Spas dikim. Eger destûra we hebe ez dixwazim em van mijaran ji hev cuda bikin. Mesela pandemiyê em li ser de derbas bibin bi Kurtayî û meselê din em paşê bêlin tura di duan sisiyan da bi hûrgilî em ser bisekinin ji ber ku ew meseleya meselekê girîng e nabe ku em tevam bikin nava torbêk. Ji bo wî ez dixwazim tenê bo pandemiyê çend tişta bêjim û hewar jî eger fikrê xwe bêjim piştî em derbasê mijarê dinan bibin. Ya bo pandemî wisa mar karê bêje
پشت برینا رش نخوشیا رش کو سالا چاردان دا ام بیجن قومی و پشت ویجی 1920 دا هنزانن گریبا İspanyoli bu sebebi mirna 5 milyon insanan pişti dünya mrovati karesata her imazın diji nuha ve hunzanın 8 milyon zeyretir insan nahoş ketine beve şevbe u milyonu ku 700,000 kes jî mirne tabi ev rakamı ku devlet parvet kin arası jî xuya ku jvana zeyretire tabi mesele tane mesele tenduristiyenin aliyevi civaki aliyevi em bêjin çandî jî heye ji ber ku nuha de xuyayê ku mesela Amerîkayê 35 milyon insan nuha bêkar mane ji ber vê pandemiyê yani tê pêşbînkirin ku î sala pêşiya me aboriya dunyayê di nava sedî 10 û 12 da biçûk bibe yani ew tê wê maneyê ku wê sala pêşiya me 2,5 milyar insan bêkar bibînin belki 3 milyar insan zêdetir jî ji vê tesîr bigirin. Tabii ev pandemi tiştekî wî xêrê jî hebûn fırsat da ku insan li xwe vegerin ji ber ku ev sîstema ku em têda dijin sîstemekê li ser lez û beziyê ye ji bo em bêjin xwarinê vexwarinê Tirkî dibêjin tûketimê fırsat nade ku insan li xwe vegerin û li ser dîroka xwe li ser meşa xwe bifikirin ev vê pêvajoyê fırsat da ku insan li xwe vegerin ji ber ku ev korona ev nexweşî osa bîla ser azman peyda nebûn sebebê wî hene sebebê wî jî ev sîstema heyî ye sîstema li ser milkdariya ku em jê re bijin kapîtalîst ku hawirdorê daye alîyekê din em bêjin meseleyên civakî daye alîyekê din meseleyê tenduristiyê daye alîyekê din bi awayekê çavbirçî bi alîyekê çavnebar siyasetekê aborî dimeşîne û ev jî dibe sebeb ku demê kin de zemîna jiyanê zemîna em bêjin mirovatiyê holê rabe îsan rûbirûyê xeterê wisa mezin bibin û eger bi vê hewayê bişe eger pêşî nê lêgirtin em zanibin ku dawiya van belayan dawiya van nexweşiyan nayên ji vêya zêdetir wê ek bibin wê hawirdor biguhirin wê îklim biguhirin wê em bêjin aba behran birin bibe wê çol û çolistan zêde bibin wê em bêjin zemîna çandiniyê wê kêm bibe nexweşiyê zêdetir şewbê zêdetir peyda bibin ji bo wê yekê divê mirovatî bi giştî li ser vê meselê bifikirê hûr bibin çareserî bibînin bi kurtî tiştekî din jî ez bo tesîra wî li ser Kurdistanê dixwazim bêjim li Bakur bi taybetî eger ev nexweşî ev şewb ev korona em bêjin li Tirkiye Ewropayê em bêjin sed zirar daye milletê xelkê tesîra wî li Kurdistanê du sed qate ya du care du qate du sed care ji ber ku li vir carek dewlet tune ye li vir em bêjin dezgehê bingehîn tune ne li vir şaredarî kar nakin civaka sivîl zayîf e qelse ku bikarbin balayiyê dewletê dezgeh dewletê tije bikin û ev taade û zulma ku heye ku ev saleke ku yani çend sale didome fırsat nade ku yani civata sivîl civata siyasî ya Kurd bikarbin bikevin nava hewldanê yan em bêjin dezgehên alîkarî pêk bînin yan jî bo ku alîkariya xelkê bikin ji bo ku ev korona bi awayekê bi tesîrekê hindik derbas bibe bigîşin xelkê ew jî fırsat nadin yani bi kurtî dixwazim bêjim ku ev şewb ji bo mirovatiyê belayekê mezin bûn û eger mirovatî ji bo vê em bêjin ji vêya dersan dernexe ew ê dubare sêbare bibin û bi taybetî jî bo milletê Kurd dixwazim bêjim ku bandorekî wî xirab kir niha ji xwe Kurdistanê da feqîrî belengazî gelek zêde bûn ana pir zêdetir bûye esnaf pirçiye xelk raben taziye mehtacê nane ew jî milletê mehtacê dewletê dike xelkê dike parsek kiçî bi gotinekê din yani ahlaqê mirovatiyê jî ahlaqê gel jî xirab dike bi awayê bi kurtî yani pêvajoyekê gelê xirab bûn ku gelek îsan dibêjin sala 2020 ji ber vê yekê belkî sala herî dirêj bûn rastî jî ez bi xwe cana ev weta meselê dîrokî dixwazim bînim bîra xwe
ev sal ji mira wekê 10 salan dirêj tê ji ber ku nêzîgê me deredora me û dunyayê gelek mirov mirin, nasê me mirin, dostê me mirin û însan bêçare man, însan nikarin bigişin alîkariya kesê, herkes karantîna bûye, herkes tu nikarî biçî şînayekê, tu nikarî biçî fatihekê kira bixwazî, tu nikarî biçî rûbirû êşayekê parvebkîvana em mî travmayê mezin peyda dikin li bo mirovatî jî ji bo civata me jî hêvî darim ev pêvajo derbat bibe ji bo vê mijarê spas dikim. Biçin Ali Rêzdar Feyazek me kek Feyaz cenabê te ser rewşa pandemiyê çi bêje? Pandemi birasî jî felaketeke ji însaniyetiyê tela re hat. Li divê dema pandemiyê de bûyerên li dinyayê qewmî ji bona û piçekîdî jî rojeva me kur bê divê ku mirov li ser hina kerjwana bênî ziman yek ji wana jî ya got Amerîka li Baxdayê Qasim Süleymanî û Ebu Mehdi el Mühendis bi êrişeke azmanî hatine kuştin. Li İranê balafireke Ukraynada erdê û divê balafirê de 176 însan ji jiyana xwe ji dest dan. Dervayê vêna mirovkarî bê jî bê li Avustralyayê daristan şewitîn 240 rojî ev şewat berdewam kir. Dîsa mirovkarî li ser Kurdistanê bê jî ku li Elazığê zelzelek yani depremek bu divê depremê de 41 însan mirin. Li Wanê Mekê dîsa şapeke berfê qewmî divê şapê de 42 Kurd dîsa jiyana xwe ji dest dan. Ev tev mülteciyê Sûrî belkî em ji bîra bikin lê devleta Tirkiye Erdoğan rê ji mülteciyê Sûriye vekirin got bêne hidûdê Yunanistanê weke giranîkê li ser Ewropa ava bikin. Mirovkarî li ser gelek bûyera bisekinî lê dîsa jî divê demê de axleb jî zulm û tadekar dagirker bi wasta pandemiyê kar û barê xwe bi rastî jî pandemî ev xebata wana da mirovkarî bê hate girtin êrîşkar dagirker axleb jî aliyê Tirkiyeyê gelek berê xwe berferahtir kirin. Lê mirovkarî li Kurdistanê heke mirov qala tiştekî bike ew jî li Kurdistanê jî dîsa xeterê li ser Kurda bi wasta dagirkera İraniya de Tirkiya û Baxdayê de weke îtîfaqa weke tehdîta ser Kurdistanê mirovkarî bê îtîfaq çêbûn. Ev tev di dema pandemiyê de goh xwe hatine veşartin. Gelek spas kek Feyaz. Ez vegerim aliyê kek Şerefxan Cizîrî. Kek Şerefxan bername çekerekî çarpel medyayê û di çarpel medyayê de gelek bernamên hêja li dar dikir. Çarpel medya di demekî kin de bi saya bername çekerên wek kek Şerefxan hin bername wê binavêna 89,000 kes temaşe kirin. Kek ciyekê xweşî û şanaziyê ye. Kek Şerefxan hertin pirsa ji millet dipirsî lê îro em ê pirsa ji kek Şerefxan bipirsin. Kek Şerefxan cenabê te rewşa pandemiyê çawa dinirxîne tu karibî girêdayî wî 2020 û Kurd divê rewşê de çi jiyan wana ji temaşevanê me çîrove bike em ê kêfxweş Peki Sirac, silav li hemû temaşevana û li hevalê stûdyo jî yani suala ku te pirsî bi rastî suala gelkî zehmet e.
يعني از خو وقت نابیدم گویی کاری برسوای پاندمیه و باندوری وین پسیکولوژی سرکسایتی ام بیشن انسان خستن کیجا تنگاسیه از خو مورد تیر نابینم گو از کاربم زیاده بپیوم جبر گو تدی نهاولو لی هاتی اف پاندمی هر کس کریب سپور تشکیت پرسه الا فکر کوی تشتكوي لسيرفي بانديميه هي چما جبر گو تدی تهديده که قالك يعني مترسيه که قالك نخيا يا ولو تشد بيج نعلت نزاني ويش كوبي ويش كو هري انسان را قالك جاري تشكي تشد كي مترسيه تشد كي يعني بيجن ابشكو هات ويذكر هري ويتشاوب كي ويتشبان دوري الجواتي بكي جبر وي كيجي قالك جاري انسان هنك قنالي جو امبيجن راغاندم بي امبيجن ايجو تريد معلوماتها كوم كي خلوات جربيني وتشتا كوم دكن قالك جاري اف ديتن وامبيجن زانبونجي نب زانبوني بريكو بيكن يعني تشد بيجن زانبون لوتي ها دوا واري ولوده يخيال خو بدن ميديا جي از اوروبا جي تشوبين مثلا اي اسكندنافيا و اي تركاجي يعني تلكد ناري وكهبه لحمد افري اف ترسو از بيجم شك هيجو مثلا اف بانديمي وتكر بي وتكر هري وحقاسي بردوام بكي يعني ترس بيسان تشيكريه وقو قافدي كي بايرم جيغوت ام الخوفت قرن ام الخوفت قر يعني بلكي يعني وقت كسنا لي يعني ام بيج وقت جوات مرو الخوفت قريكا يعني ام قيمتها جيانا خوش بلكي بيتر فهمكن ام چی بیجن ما ماسک دانی بر دوی خو ما دست خوش شتن ما اشکوزان مزیده پیوندی انسان دانانی یعنی تکلیه سوسیال کیم بون ابج تو بکنه که جالی درونی د جالی پسیکولوژی د تاثیر کی گله کی کور له انسانات کی وقتی دی از دکارم چکیدن ل سروی پاندمی زده بیجم از کارم وی بیجم گو پاندمی و گو حوالا جی اماجه پیکرن یعنی دو جاری تاثیر ولاتی يعني تري قلت لك العاليه ما هي دبيجن دبي رز نت رز بو والتيروك جيليهات يعني تريز جيليهات او رز بري حساس بو بتشوفو جاي مجي سياسه مجي مثلا قال لك قناعك حساس در باز بو بسرد بانديمي هات قو امنا كاربن جوينا بكن امنا كاربن لهب هدار بكن بهفر چالاكيا بكن يعني قال لك تشتاتن تخوب كرين مرود كاري بيجي يا ازدزانم يعني قالوا باش بو نباش بو يعني وقو كيكي بايرم جيقوت مثلا من خو بقريان براستي مخود برد شعب در باسكير سياسة اخو جوات اخو تكليه اخو سوسيال امي چقاسي درس بينا درخن امي ببينن البيش امي ببينن و اف يعني سر بانديمي اسكارم وانا بيجم لوكي دي بقام تشتيقو يعني نقو تاني 2020 اسكارم بيجم 200 ساله داوي برينا حلي مزنا كرداده يك رزيا كردايه چما يك رزي بك نهاتي خيال خو بدني 200 ساله داويه ام حرتم غازنات كيج بدرخان بگير چاوا دس بكر و يزدان شير ودورا پشتيرو كي پشتي ويناز ناخذ تك هم ناديرو كي لي يعني حتى انها ام تم دايم ام نبون يك رز ما يك رزيا خو ابن نكر حرتم ام زوج هف فشكلين وام زوج هفدو دور كتن وباور بكنجي ملت يقو حري زيده حوجه درياوي بيكريزيه بهفدو قرتني باركاريه بحسكرني باسكولانم بپسني هفدو بدن ام قالك جاري هفدو بيستكن بتشوك دكن اوجي الروشا مال هبناكي ام ملتك بندستن قالك بروفاجي هنا مرو تم دايم يكي مي هنك مي جهاتي هبن كنيكي جو خباتي دكن هنك خدم بيش اگر كدك وهبي مرو كدا وبپسني نگو مرو بتشوك بكي اما او بسيكولوجيا ها بندستيه بمرتشي بويه كي تشدكي يعني ام ديكي هبن دجايتيا ما بيتر انرجيا ما دبي خوزي از يقولوا بيجم امش بو بخبتن لي از بدي سابي خوزي جو او انرجيا جو ام ديجي هاف كاردكن ديجي هبدو دخبتين مكاريبا بدا بريوي بدا داغركري ولات خو ايغو نحقي الكرداتكن از باور من قالك تشداس قسنا لي مخابن او انرجيا ما قالك جاري برسكريك نافخوي درباستبي او نتواتيا جو بحث دكن چه نبو نهاد با دومانن نتوایتی به هفرجی مروی نتو مروی گو ما في نتوی به پاريزي گره کار به هفر کارجی بکن دور د قلسیا ما هي از هبيت کم باش يدن دام قالا بينا بکن و نهاس باس باش یک شرفان گلک سپاس از بگرم علی رزدار رفات سفالی که رفات
cenab-ı tej boy rewşa pandemiye ve çi bêje bi çend gotinan ben vê turê bi mêrxandina pandemiyê derbas. Gelek spas sılav ji hevalan hemiyan û stüdyoyê re dibêjim. Tiştê ku gotin ez zêde nikarim li ser tişt nabêjim ji ber ku pandemî problema dinya hemiya ye û dinya hemî perîşan kir. Tesîra wî ya sosyal, a aborî, a civakî çi bû li ser civak mere dikare li ser vî belkî biaxive. Lê dwarê tenduristiyê da zê ew tenduristiyê ji xwe li hember bê problemê çi dikarin bikin dibêjin ew kêwan em nikarin di vî warî da tiştekî bêjin. Weke ku kezî balê kişand. Lê tesîra wî ya sosyal û aborî pir zêde li ser milletê me û a dinyayê hemiya bû. Yani hesab bikin ku sekî wet biçûk dinya hemî kir esîr. Yani tu kes nikare ji binî derkeve hem dertev li hev bûn. Yani ev devletên girseyî, devletên emperyal ê mezin bin vê evkê de pelçiqîn. Li İspanya dinêrî, İtalya dinêrî, Fransa dinêrî, Amerika dinêrî, Ingilistanê dinêrî hemî bûne esîr. Ji bin vaya de xistin çawaya me çawa dikare jê xilas bibe îşê sporê tendurustiya ye ev wana dikarin çarekî lê emin ez dibêjim hinek zî me ew kir. Yani insan bi xwe dinya perîşan kir. Ew fabrîkayên ew û xweza anî wer hel car carna bê ew kesî insan dibêje xweza heyfa xwe ji insana digre. Her 100 salan da her 200 salan da problemên wisa dikeve min ji ber ku dinya perîşan dibe. Pêşî girtina bayazê diwarê evkê da diwarê tenduristiyê da herkes gerek dikkat bike, kontrol bike. Evkê xirab e. Car car henek az bi hevalara dibêbin dibêjim ya dozda îlon zî bisanîn. Bu dozda îlonê da hew qas zirm û zordarî hebû mere dikarî bu hevalekî xwe tengasiyê de bimîne xwe mîrat werkir ku em nikarin xwedî li miriyê xwe derkevin. Yani ji 12 îlonê bêtetir ew diwarê sosyalê da tê perîşan kir. Korona faşîst koronaya yani. Lê diwarê koronaş bir bêtetir ew kir. Dinya hemî teslim kir. Lê gerek qat bikin diwarê parastinê da û di têkiliyên evkê da em dikkat bikin. Ji vaya lê dûr vaya zê û 2000 tenê wek 2020 gerek em nerixînin. Kek Şerefxan pir diçî da ew kir. Salê davî yekser gerek nerixînin. Em ê bijarê ez dogerim maliyê Rêzdar Bayram Boziyên dîsa kek Bayram me pirsê xweş cenabê te pirsî lê te însiyatîfê girt te midaxele kir me jî bihat te kir ewlî me pandemiyê mêrxand cenabê te 2020 ji alî Kurda binirxîne. Spas dikim. Yani min nexwast mesajê me girîng di nava nîqaşê pandemî de. Em zatî ême sohbet e em sohbetekî dikin û sohbeta me jî sohbetekî xweş e. Di vî warî de divê em alîkariya ew bikin û herîf esas tiştê ku dixwaze bibe ji derxîne pêş. Ji alî me Kurda em bibên tiştekî herî mirov xemgîn dike di dema ku 2020 haziriya xatirxwestinê ji me dikin me dît ki li başûrê Kurdistanê bûyerên gelek kambax çêbû. Girêdayî wî li Rojavayê Kurdistanê hin bûyer çêbû. Ew yeka bû sedema metirsiyekî. Yek cenabê te bi giştî 2020 de bûyerên girîk çawa dinirxîne. Du ev mesela
سیسی بیستکبری من گو او بانگا رزار سروکی گشتی پاکی جناب تچاوا دمکینه فرمو کک بایرام کیکو مجار دناو مجاری دا پرس دناوا پرسه دا یجبوی دبکو تورک دا انبیا خلاص نکن جیکی دست پی بکه کک بایرام بله سپاس کن نوها اساسا ما 2020 بيجن بو كردان سالي كو بروبلم بري نقل 2020 كر يعني 2020 ما صفر دست بي نكر قصدم چیه مثلا لسوریه جوتما 2019 دا ترکیه اپراسیون کرد بنابه اپراسیون آشتی گریسپی و سرکانی دوی نابره دا خط کت روجاوان کردستانه چند سال بریاوی هودان افرین اشغال بو بریاوی او خطا جرابلوس هات داغر کرن yani jurvete pevajoya Suriye mesela pevajoya Kürt egeren bejin yani hatta maruf karibe be 2015 ev pişte tekçuna pevajoya aşiti ile Türkiye siyaset ahoya Kürt bu geçti guhart u tane nerede hember Kürde navahe le seraser Kürdan tamam Kürdan kire hedef ahoy u erişi Kürdan dike yani Kürdistan'a Irak'ı Suriye İran'ı eğer rasatına beji Türkiye'ci Dibe em evya jbir nekir. Mesela 2020 da rast operasyonu askeri nebun li em zanin ku xalqi lur hatin rabandin demografiya lur serubin bu rojavat bejim. Em bejim mali wan hat talan kirin zeytuni afrini bidaran bi koki wan ve derxistin birin hanin Türkiye. Yani dibe talan kirine ki usa dünyaya da natiye ditin. Ser siyaset u nerina dijayetiya kurditiye fazım bejim. Yani در باز 2020 bu van programana bu Suriye tişte kumarı beje baş bun bavet kim gulane dest bekir ev havldane yekitiye per zirater derketin berpişav bi taybetici inisiyatifa Amerika'yı ve Fransa'yı enekete ve partiyendin nedige PYD hatın berhep deklarasyonek berakırın ku bejen çavderiye Amerika'da ev hevdisin çedibin emzanın Nur goten ku li ser mutabaqata 2014 ya dehokê em tefaqa neteweyî li Sûriyê didin dest pê kirin û heta meselê xalê siyasî da jî em gelek pêş da çûne mayê meselê îdarî û em bêjin nûvê sazkirina îdara herêma Kurd li Sûriyê. Tabii ev gavekî erînî bûn bo xate Sûriyê dibêjim û ev bû sebebê moralekî baş zî û her tim jî em dibêjin ku êdî Kurdistan bûye yek berçe. Yani dilê me serî ve Kobanî davêjê êvarê em bêjin Şengalê davêjê dilê me ber piştê şîvê em bêjin Mahmûrê davêjê yan jî Erbilê davêjê. Yani wisa bûye ku êdî meselê mesela Kobaniyê, Afrînê, em bêjin Şengalê ji meselê Mêrdînê, Urfayê cizîrê zêdetir me eleqedar dikin. Yani hem dünya biçûk bûye hem jî mesela Kurd wisa nêzik bûye wisa ketiye nava hev û aliyek ve jî tiştekî baş e. Hatta caran edibêjim ev ya saya Türkiye bu. Türkiye ji ber ku êdî mesela Kurd ne wek meselê navxwe ne wek meselê perçeyî Irak, Suriye, İran, Türkiye êdî wek meselek tevahî dibîne mesela Kurdistanî dibîne bi destê xwe mesela Kurd kire meselê Kurdistanî ji asta perçebûnî parçayan derxist kire hani asta Kurdistanî tevahî Kurdistanî li ser hev. Yani bu bey ki etwazım bejim bevajoya ku Suriye ev gulane da dest pêkir gavê ki baş bûn gavê ki erînî bûn. Li bo Iraqê jî yani em bir baxşûr jî tiştê başxewmîn kekê Feyyaz got ew kuştina Qasim Süleymanî û serokê cîgirê Haçdî Şahbiyê darbekê baş bûn ji bo ew yani ji bo dest û piyê eşxandina dest û piyê İranê. Ji ber ku İran û Türkiye herêmê da hêzê siyasetekî emperyal dimeşînin. Êdî qîma xwe bi em bêjin dakiriya Kurdistanê têr nayînin. Yani destê her duan jî nava Sûriyê da ye, destê her duan Türkiye Îranê nava Iraqê da ye, destê her duan Lübnanê da ye, Ürdünê da ye, heta Somaliyê da ye, heta Yemenê da ye, heta Libyayê da ye. Yani siyaseta Tek bayram diyate bi hilbijartinên Amerîkayê gelo ev her du devletên emperyal ku li rojhilata navîn
جیانê ji hemû gelan ve zindan kirine bi vê hilbijartina Amerîka vî îdareya nû bi Joe Biden ew ê rihet karibin vê siyaseta xwe bimeşînin. Gelek spas dikim yani bir pirsiyarekî gelek dicî daye çend cara jî li ser van mesela nîqaş hatine kirin Türkiye ev em bêjin hirs û ev ihtirasa ku van salan em bêjin dimeşandin siyaseta hirs û ihtiras û emperyalîst ji valayiya dünyayê îstîfade dikirin. Yani Suriye'de bi taybetî nakokî em bêjin Rusyayê û nava Amerîkayê da cana Amerîkayê didan keleka xwe li hember Rusya cana Rusya didan keleka xwe li hember Amerîka ama bi giştî ev dema Trump dünyayê da valayî çêkir sergêjî çêkir yani otorîte qers bû dünyayê da her cî hebûna otorîte ji tunebûna çêtir e otorîte xirab e jî otorîte tiştekê îstikrareke tu pêşiya xwe dibînî ama dema Trump da ew giranî Amerîkayê nema sîstem hilweşiya dezgeh Amerîkayên êdî nikarbû kar bikin yani hesa bike li wir kongre heye li wir em bêjin savunma bakanlığî heye gelek bakanê hene Erdogan şevek telefon dika Trump ra bijê ez ê bi 100 milyar dolar bi te ra danûsandin bikim destur bide ez operasyonê Sûriyê bikim ev xesa tevê ku wezîrê derve li hemberê viyaye tevê ku wezîrê barevaniyê li hember viyaye filan yani ew jî sêsebateke din hebû wek mesela koronayê tabii. Adi duan tenê Amerîka wisa hil neweşiya, NATO hilweşiya, Avrupa hilweşiya yani dünyayê ev hêzên rojava ku em dibêjin ku nêzîkê demokrasiyê ne belkî yani menfaeta Kurdan û wan ê wan paralel bin ev hilweşiyan. Yani NATO çend salek ku dengê wêdengê NATOyê bihîstiye, Avrupa ev çend salek ku wêdengê bihîstiye. Ji bo vê yekê ev ya fırsat çêkir ku Türkiye meydan jêr ama hespê xwe bi dilê xwe vezan çû Libya li ko Türkiye li ko. Bo wî ev tiştê ku we got dicî daye bi qenaeta min tabii ki Biden siyasetekê Amerîkayê heye ew tiştekê din hane ji serokan em bêjin cuda em bêjin bağımsız em Tirkî bêjin ama huyayê ku wata Amerîkayê da dezgeh şûne xwe rûnin wata li wir rêveberiyekê îstikrar hebe ew îstikrar siyaseta wî pir bi dilê me nebejî ew ê nêlê ku sibê êvarê siyaseta wî Sûriyê da Iraqê da biguhore û Tirkiye jî ji vê îstîfade bike yan Erdogan telefonekî bike bêje ez ê nizanim bi çend heftî areş te bistînim fırsat bide ez ê yani siyaseta dema Trump li ser şaxız dimeşiyan yani mesela Amerika rêveberî nebûn mesela Trump û Erdogan bûn Erdogan jî divê meselê da zîreke wê rojê tiştek Jeffrey got nûnerê Amerîkayê Sûriyê belkî bala we kişand dibêje ku Erdogan tu hûn weta diranê xwe pê nîşan bidin ew gav paşta dabêje yani çi ye mêrik meydanê vala diye êriş dike yani sankî Sûriye welatekê em bêjin cudanine li wir hukmraniyê tuneye Libya bi destê xwe dimeşîne vê dawî jî êrişê hûn zanin saya wî em bêjin Qarabağ filan dagir kir Azerbaycanê yani ji vîya fırsatê bi qenaeta min piştî hatine ABD Biden wê kevir ciyê xwe rûnîn wê sîstem ciyê xwe rûnê wê dezgehê rojava zêdetir şol bikin kar bikin wê valayî apasa Tirkiye û İranê ra nemîne belkî mesele boy ku bela nebe ez dixwazim bêjim ku yani Iraqê jî tiştê baş bûn Iraqê da û kuştina ewkê baş bûn ji ber ku ew jî dest û piyê wî darbek lêxist li İranê ji ber ku Süleymanê Kartalê Şûrê İranê bû rojhelata navîn fetah dikirin yani dibê mar wisa bibîne Süleymanê mervekê rêzê nebûn askerekê yani generalekê rêzê nebûn Aqlê İranê ye rojhelata navîn bûn em bêjin Şûrê İranê ye rojhelata navîn bûn ji bo wî darbekê baş lêxistin baş bûn adi duazî tiştek jî bêjim belkî car dî tûrê em bigorînin hatina Kazîbiyê gavekê baş bûn li Iraqê Gulanê de hûn zanin piştê wan xwe pêşandanan û ew çalakiyê Basrayê û Kerbelayê û aliyê Şîyan krîzekî mezin li Iraqê pêda bû Kazimî qasê ku em dibînin mesela Kurd hîn baştir fam dike pêwendî wî serokê serokatiya Kurdan hîn baştir e xwe ji bo wî jî peymana Şengalê çêbû yani hêvî heye ku mesele yasaya anayasa 140 jî
ریوه کو اور نقاش کردن نکو صافی به بجاری دا که بایرام جناب بحث کاظمی کرد و تشتی باش لی دیار به کردارا پیمانا نتنی به کردارا به چابدریا یکیتیا نتوا به امریکای او پیمانا مثلا شنگالی اینذکر لی ام دبینی ده گلک پلان دن هی هشتی شتابی لوره هزی یبشه لوره یادن کاظمی دم دستم دوین چو ترکیه رو رونش آنکا پلانه که دبی به میلیارد دلار دخوازن ترکیه و عراق لهب بکن که کسی راست دنگی تال برینه بله مفهوم کرد از مثلا عراق طبعی اوجی مجاره که پروگرامی که دنانه لی توادم تشتک بیشم عراق نوا والا مثلا کاظمی لا بكرتيه توازن تشبه مالا تابا عراق ولاتی که هلوشیه لور راستیجی ریوبریه که روی کوپیک تونه بغداد دا ریوبریه که یاسایی مشروع تونه نوها بغداد عراق بو قادا شرط ناو امریکا و ایران دا یعنی عالی دست ایران عالی دست امریکا دا اساسا عالی سوسیولوژی و عالی فلسفی و گرانی ایران زیاده تره لی امریکا جی وک هزی که نابدولتی بوکو لورداگر کریه و هزی وی عسکری و عالی آبوری جی عراق محتاج ویه او جی باندوراویه یعنی مسئله رشو سپینه مسئله کاظمی نزدیکی کردان وطن هم دبیجن او نوی معنی که خط باندورا ایران لوی نبا یا جی خط باندورا ترکیه لوی نبا وال مثلا مسئله پر تبی هفن بگریفتن به مصاب کن اما وقت جورج ام بیش گور عبدالمهدی گور ای بری ام قیاس کن یوسا او نوی معنی کو کاظمی بدوست کردان نوی مسئله امی صافی ببن جبر کو کاظمی سری خواهن نجازی بجن یعنی ایران راسترات بعد ادارت که ایران حشد شعبی ادارت که فاره لویر گره میلیسان دست ایران اتداین لوروان پروردت که یعنی تشتی که ام رزه بحث نکن امریکا جی هزه که گران لور ام بیشن پشتی کتناویا پشتی شر خالیچه فلان عراق یونتم کاری به ویجیب که یعنی بسایا آبوریا امریکا و سایا شمسی امریکا سرپیایه جبو هر وره دبی مسئله دا کرد اگر عقلی بن کرد یعنی نام خدا امیوی مناقشه بی یا اکبن دکاره به پیواژه لها بزبرینن از توازم اوی مسئله بیشتر باشه که بایرام ام بگرن علیه که فیاس نکک بایرام گداری کر جناب تیج جبو 2020 و سیاست تا کردا چه بیجه و از جناب تا پرسا اوی بپرسن گریدای به هم بیار به هر گریدای رزدار سروکی گشتی پاکت بانگ کرد جناب تکاری و بانگی و ناوروکا و سدماوی ج تماشاوان چارتل مدیار شروع کرد. Gerekli spas keksiraç. Esas bediago az dest bir pirsate bikim divego mrov analiza millete kurd bikim. O bedaxaze millete kurd. Çine çiroka millete kurd. Çi divego avana gelek zelal bedari. Divego mjbiranekin efsatu not saliye millete kurd le her çar parçayı Kurdistan'ı dava tişteki. Ev da ji dava walatê vîne ji ber ku mîrata miletê Kurd walatê vîne walatekî azad jiyaneke azad û azadî di walatê xwe de divê ku ji bîra nekin dîroka me de ev şexsayetê kal Seyid Rıza ele Mustafa'yê Berzanî Peşay Kadi Muhammed Dveriye de şehit bune. İro disa daxwaza me ev daxwaze li gora dîrokê hediyek ji me re daye ew jî başûrê Kurdistanê
گو باشور کردستان ناوا چار پارچه کردستان ده ایرو خودی ستاتویه که خودی دولته که فدراله لی او دولتا فدرال جی دبن خطره هر چار مروف کاری بیجی گو ایرو هرچقا سوری نل سرپیاجی بی لی دیسا دبن خطره ایرانی ده دبن خطره بغداد ده و دبن خطره ترکیه ده mesela kul gote hole devleti dakirker bir yek dengi karın bene kerek havdu ve vazifame ya siyaset akurt netevi siyaset netevi go em livan destkeftine netevi xwedî derkevin îro roja îroden nefesek ekemulate Kurd İstanbul'u evçi başure Kurdistan'e de başure Kurdistan'e de jî maalesef xetera navxweyî heye got êrîş têne ser pêşmerge û ev êrîş jî bi wasta PKK tê evana nayê qebûlkirin got ew pêşmergeyê got heftê salî şer kiriye û bi xwîna xwe başûrê Kurdistanê azad kiriye bûye xwedî statûyek got bi wasita قوتین گوخه کردی دین ناسکرین بکردی نبا تهلیکیه ده. جبروی کهجی پارتی آزادی کردستانه سروکی گشتی بانگ کریه جبونا گو لهر چار پارچه کردستانه و دنیای تری ملت کرد، انسان کرد، سیاست کرد، روشنبیر کرد و خطری لسر başure Kurdistanê go kabul nekin û di ser vê yekê de bêne kelek avdû siyaseteke netewî bi hevdûre planeke netewî bi hevdûre biafkênin. Ev îro wazîfe ketiye ser siyasetê, ser partiyê Kurdistanê, ser rewşenbîrê Kurdistanê. Ev bang jî gelek li her deverî deng veda divê bangê de wekî gunzanin rewşenbîr ne weke İsmail Beşikçiye وکه سایل وروژن باندورک گلک ارینی اوانا سروانا هاتی کرد وکه پارتیا سوسیالیست کردستانی اف بانک به ارینی نرخان از هیوی دکم گو اف بانک جه خواه بگیری و پیشی پارتی سیاسی لباکور کردستانی روشنبیر کرد گو بین کرک هفدو و جبونا وی برنامه کاربن بکرنه ناوا خباته که gelek spas kek feyyaz ez vegerim Ali Kek Şeref Xan cenab-ı te bîstek verê noktayekî pir giring anî ziman û dest nîşan kir 3 sal li birîna Kurda cenab-ı te got yekrêziya Kurda ava nebûye Tê 2020 ji alî Kurda çawa binirxîne û bi vê girêdayî dixwazim cenab-ı te bersîva banga Rêzdar Serokê Giştî Pakê bike û me hevpeyvîna te xwe di rojnama Rûpelanî de tu kanî wê dîtinê xwe hinek veke em bên gelek nivîskarên me yê hêja siyasetmedarên me serokên partiya divî mijarî de dîtinê xwe got cenab-ı te kanî ew dîtinê xwe jî ji temaşevanên çarpel medyayê bêje. Dermo Kek Şeref Xan. Belê spas kekê Sîrac. Niha em pir alî karin nêzîkî vê meselê bibin lê ez dixwazim bi rastî bi Kurdistana Sûrî dest pê bikim. Ev diyaloga got di nêbêna PYD û NKSê de çê bûye bi min tiştekî gelek baş e. Her çi qasekê masî û carna jê tuhmet û hinekî terî zewirandin jî tê hebe ew hevre biaxivin gelkî baş e. Û tê bîra we berîn ha çend salekî heta ne gelkî zû de jî carna jê alîgirê PYD û alîgirê goterî ew xweseriya dibêjin ya ew xweserî destê wa de bû îdara xweserî kesê pedekelî digirtin û derdixistin derveyî welat. Tev çekê wa jî ji wa dikirin carna jê bê fedî û bê şerm.
دچون مثلا بارگه پدکت شوتاندن آلا کردستان شوتاندن رحم صورت ملا مصطفى بسفقاي نزيكي وينابون بس نها سالا داوي ام دبينين قد يابسا ولد نافواده تشي كديالوج هي لهبت قرن قال لك باش قال لك تشتكي بامن ازهبيتكم جو نتيجه باش جدا كبا اي خير نخواز دس خو نخنا ابو خرانك من انها وقتا جو شر سوري دس بيكر دیسا ویدمی ام سر آخوین ایمن بخوی چاقی جاب گفت دیتنه کی فیلسوف کی گلک مزن هی اوروپی توماس هوبس جرد بیشن توماس هوبس قال الهفاتنا انسان دکه قال آفکرنا دولتی دکه و گلک تشتی دکه نابرا جد بیشت به وقتا جو انسان لهب نکن يعني مروف لهبدو نكن دبي شر هر كسي لديجي هر كسي يعني هر كس بهردوره شرط كه اسكارم سويدياوي جي بجن بي الله سكريك مت الله يعني هر كس بهبره شرط كه خيال خبدني لسوريا يا امولو بجن سوريا وكردستان سوريا مثلا هر كس بهبره شرط افصال داوي كيف كير شرنك وگو حوالا بحث کر ایران جید ناف دبو ترکی جید ناف دبو امریکا ناف دبو روس ناف دبو کی ند ناف دبو یا و بخو ای واجی يعني اي سوري اي هندوري بخو عرب صد یک شکل رخصتنی وادر کتن گو همه بون ملیس و همه انسان خود کشتن و گو که بایرام گو زیتون کوکا درات کرن و دهات سپر فروت دقیق او کلترا عربای کبن پاش دهاتی يعني او دیالوگا ناف کردا از باش نرخینم گرک مرو پشکتیا وی بکی او کسی گود بیجی اف دیالوگ نباشه باور بکن نزانن چی بیجن و های واج شرف خان جناب تا به دیالوگ باش نرخینه لدمن به تالیه مداخله کی هات کرن به تکلیا ام ببین دنابرا انا کسی و پنکر مداخله هات کرن یعنی ام بویرن باشور کردستان و به تالیه جی دروشا باشور روجاوای کردستان مدی روجاوای کردستان رشی باشور کردستان هات کرن بردف کی حکومت کردستان دروبر دافیانی دا کنه تاخویا او اشکره کرد و ام نخوازن دنابینا کردا ده پروبلم چه به ام دخوازن هزه کی امریکی ورد به سینور ده بجی بگره بله گاوین باش گاوین خوش هاتن آویتن و ام گلک که خوش بون تکلیا پیانکه و انکسی بر به باشیه چو لیهن خیر نخواست جی بالا ناسکنن ام بین دخوازن به اتفاقی به یک ریزی خراب کن یا جرابه تشاورد نکنن كو ما هلبت وقتا جو از آلیگری یک ریزیه بم و از حوال بنده هفکاریه بم بهبر کارکرینه بن و نابم از اف خیر نخواست جیه می بیشن تشتکی نباشتکن هگر کرد بن ام خیر نخواست براستی گرک جارک دی و جارک دی و جارک دی بفکرن هگر نیت براستی مافی کردابه بدستکفتی مافی کردابن گرک دستی خلقیت بریکا خود درخینن او دولت دربه گو دستی خود خم بریکا کردا وانا بفرد دبن يعني از بچکی وقت کردکی عاجز دبم تزانی انسانی گو بچکی گرورا کردی شانازیا کردی پر هبه گرک دست بیانیاش بریکا خود درخه کی بکه بری مبه حوالی مبه دوستی مبه پارتیا مبه آته با آکش مبه افشاشه نش بوگ او حوال او یاجی او هزا میگو ام حمزانم بکیه يعني وقتا گو وی خیر نخوازیت که گرک جارک دی برامه گرک جارک دی بفکره از لکومه متشدکر اش کتیم از بکده هرم يعني گرک مرد بیرا وانا بینه لی از ویت خوازم بیجم مرو پرسکری کا ناف کردا آگری گو هیه ترابی بنزینه و مازوته بچه سر تشتکی نباشه هر دو آلیاجی خورته ما کچه متین کشتن لهر دو آلیاجی ملت ما کوچ برد به چیک دبه ایگو بخوازه آبیل بی آگری که کی ببه برابه به از ریزش وارد دگرم و از پشتوانم از حوالی وانم از آلیکاری وانم لی او کسی گو به بنزین هر سر وینا و بخوازه کرد هردو بکشن و شر نافخویی خورد بکن بخوده اجنیت آواش شپه دکن کی چید برای می به اجنیت آوینا شپه دکن ایجا ایمه ام همه بهوره ام قالن توایتی دکن پرسا نتویم درد خم پیش لی خویای گوهین ما بریارا خوی گو امی وقت نتوات تفگر بکن ما ندایه ما نتوایتی هنک نرخ بکتین نولو هنک نرخ نتوایتی هنه اگر اموان نرخا بلند بکن اموان نرخا بیجن از تبای وان نرخا بوم یاجی ازی ببم و چاقی دبیت دبش هنک او هلوستی خوی کافن
علماندنی خوی کم ام بیجن فکری خوی کم برده و ببنتوی گو ام ببنتوی ام کردی به هر باخر براستی جه ام کردی به هر باخر اگر ام کردی به هر آخرین از گلک جارا دی بیجم دی پروگرامی خوش ده و نویسی خوش ده مگوتیه ام ببینن گو ام بروا داره کنه براستی جه ام همان ملتن ام همان انسان لگو ام زمان شلدم بلدم و غریب و نزانم چی و دستی خلقت بریکامه ده به امینی کارن هردو فهم جی بکن جبروی از وا او کسی یاجی هز و گروه گوهنه از yani helwesta dibêjim şaş e gerek dev jûyê şaşiyê berdin divir de ez xwazim tiştekî wek dibêjin ya nav parantez ez bêjim rojnamevan profesorekî Amerîkanî heye Barbara Cartland ciyer dibêjin ji wêna Barbara Tuchman bibirin Barbara Tuchman dibêje dibe ew kesê goj dîroka xwe derza dernexe na ev gotina wê ye na min ha dibe go ji dîroka xwe derzê dernexe bê sermezin e yani serî mezin fêm nake براستی ئێمە ژی هەگەر کورد ئەم نەبن سەرمەزن دیرۆکێدا دەبێ ئەم غەلەتیە خۆی شاشیە گۆمەکردنە ئەم دەرزا دەرخن و ئەم گاوێ لە گۆرا وێناژی هێدی بەر هەب دەبێن و بخوازن پرسکرێکی خۆ ناوخۆ چارەسەر بکەن کەک مستەفا بانگا پاکێ وە گۆتەژی گوت من پیشگرتی داوێنا ئەشکەرە vekirî niha hinik heva li vir jî mehna digerin ama em ne muhatabê vîşîne û ev ne karê me ye û nizanim karê kê ye baş we bikira ev pêşniyar ma heger hevalê pakê kek Mustafa û hevalê din jî hevalê PSK û ê dijî êgo piştgirtî dan vîşî ma gomet nav xwe de pêşî bikira û biçûna wê çi ferq hebaya îro hevalê pakê fikrek avêtine ma nabêjin illa hûn ê wek me bikin sadî sed illa tiştê got em dibêjin hûn ê wek me bikin ji ber gokek Mesûd nav Kurda de û li derve jî îro otorîteyeke tê qebûlkirin bi gelek serokê dewleta re pêwendiyê wî çêbûne dîplomasiyê mirovkî pêşmerge bû yani wexta got em hêvî ji wî dikin em dibêjin tiban dik demekî em otorîta wê deke nas dikin yani ew kesê got bêm otorîta Kurdistana Iraqê nas nakin ji bo Kurda ew îş xwe neyê wê dikî lê ê got bê wir divê karibe bi hev re biaxive we got min got em çima ditirsin got bi hev re biaxivin yani gelek însanê me roj xwe ditirsin ha siya xwe ditirsin ya em Kurdin em ê bên cem hevdû ma em nikaribin bi hev re biaxivin şaşî hebin jî yek sîrac heger şaşî hebin jî ê kê biha kî dibe heger ê goran be heger ê yenekê be heger ê PKK be ê kê dibe ê PYD be ê mey vir partiyê mey jor bin em herin li miqabilî hev li rûyê hevdû binerin û wa şaşiya wa xeletiya ji hev re bêjin wê çi zerara wê çê em ê ji hev re kek ve şerafkan cenabê te pir noktakî ew dest nîşan kir niha yekcarna bi nêtekî paqij û bûyerên li welatê me çê dibe herkes jê xemgîn dibe pêşniyarekî tê kirin ew xetên ku ji xwe re dibên kesên ku ji xwe dibêjin em zanin li Bakurê Kurdistanê du xete ye xeta em bê Kurdistanê statûyê dixwazin heye xeta ku em bê Komara Demokratîk Netewa Demokratîk tiştekî ecêb e li Bakurê Kurdistanê lawaziyek heye wê lawaziyê xeta Kurdistanî dixwazin dagirin pêşniyarek ji alî PSK tê ji alî pakê tê ji alî partiyekî din tê dedî em di nav hev de dibin du enî dibin wî de yekîtiya netewayî wer nabe di banga Rêzdar Mustafa Özçelik banga yekîtiya netewayî tune ye bûyerek heye Bakurê Kurdistanê bangek kir û ji Rêzdar serokê PDK Rêzdar Mesûd Barzanî daxwaziyek kir got dibe hûn xêrnexwazan û bûyerên dixwazin statûya Kurdistanê hilweşînin hemû Kurda bicivînin ser hev herkes fikr û ramanê xwe bêjî û em bi yekrêziya xwe derkevin di viya de nêtên xerab tê gerandin û êdî werbûye ku muhalefeta Kurda dibe ê Kurdistanî û ê xeta netewa demokratîk welatekî hevbeş diparêzin êdî wer nebûye êdî di nav Kurdistaniya de du xeteye ew çê be hin xêrnexwaz hene wexta pêşniyarekî tê müdaxele dikin dibin wî de tişta digerin tu çawa şîrove dike vê yekê kekê sîrac wa kekê bayram jî li werê temsîlê partiya xwe dike û fikrê partiya xwe dibêje ê pakê jî wal wê dikeyî bawer bikin ev pêşniyar ji kîja ji wa bihata binê dîsa heman piştgirtî bikira
ج پدک باکور با هاتا منی بکرا ج پارتیا کمونیستا کردستان با هاتا منی بکرا ج پارتیا کیجا پارتیا آزادی یعنی او باکور پدک تش کی با هاتا وقتا گو فکرک باش بی فکرت برجواندیا کردا دبی از لی نانرم بیش کیجا پارتیه وش کیجا گروبش کیجا شخصیاتیه ل وقتا گو امته کبن وی دبندیتیا هانه و نیتا خراب دبند بگرن ولو خیای گوهین ام جالی نتواتین نستویانه قريب دف امنتوينه دهندري خدا ام دبي امنتوينه وبقوتن وفلان لقوتي سر داوي وقتها تشتيقو امجبو نتواتيه بكن يعني تشلو حوجداريا مروبي نتوي بهبدو هي ماشي بهبدو هي اف نتواتي برال تشيني بي برال امريكا بي برال ناف تركا بي برال ناف عربا بي ناف فارسا بي ناف كرداجي دي كيم زيدا جا اما دو جاري جمر لازمه ولاتي دولة امتنا ولاتي متنا ام ولاتي خود بندستن اما جمر دو جاري لازمه دوی ام کاربن وقتا گو فکری نتوی دیالوگا نتوی کردی خبات بهفره هفبشی کولکتیو یعنی خباتا کولکتیو نا کردات درکه به پیش دوی مرو به اری دوی ملو ری و ریچکا بگره او ختماندنی گو هنه هگر کسایتی بی هگر شخصی بی هگر منفعت چوچک بیالی بی چه بجی گرک مرو دجی وادر که به هدی وانا زلال بکن همینه اشوار فکری بیجم ده مثلا نتوایتیه ده هشمندیک نباش لبا کرده باکر هی کرده می باکر همه ده بیجن ام سرخطا برزانینه همه ازی بیجم yani belki هنک بیال ده بیم سرخطا برزانین لی ربازا برزانی هیچ فهم نکرنه برزانی آریکاریا کرده خوی در وجید کرد آریکاریا کرده خوی ایرانی جمام همه زانن گو ملا مصطفی چو لی ایرانی چکر چاوکل کردستان ایرانی yani ام ده بیم سرخطا وینه لی بدو ام دجمناتیا کرده دناب خوده اگر بردنی و گوگاوادی بگود یعنی براستی شرم گو ام ده وقتا گو کرد هفدو بکوجن ام چپکاخ اوه گولو بکی یعنی از نخوازم گوتنی گراند ورده بجم وقتا کرد هفدو بکوجن از زوکجی بستینیم وقتا کرد هفدو بکوجن خورت مکچ ما بین کشتن پیشمرگه به بجن گریلا به کید ببرم بی وقتا گو که از کیفا خو بینم دمکی د شخصیت آمد پروبلم هی نگود د پرسکری که ده هی ایجا او کرد می باکر اوه گو تقالوات کی وقتا گول ویده که مبهر کار دکر یعنی اتفاق کردستانی بهر آوکر بود سرچ کی بچوچک بلا بو هیچ هم نزانم چما بلا بویه جبو چی بلا بو از وانها و حوالی bayram جلوه که فیاض جلوه که و ایدی جنها بلکه المگودارتی جبو چی بلا بو سرچ کی نتشتک تشتکی بچوچک ما مهنه در خستنم ما خوش هفته دور خست لی ام وقتا گوتی سر اخافتنی جی همه ام نتوینه همجی نتوی دموکرات نتوی تدی ام قالك نوال خود کن لگوتی سر آداوی تناری ما مهناک در خستم شفته دور کرده اب سیاست اولو لاواز گرک مرو به هوای کی بهفره از باب کلید بجم کی به نه تک شرف خان نه مرید بینه سوسیولوگ مثلا به بانگا رزدار سروکی گشتی پاکی سوسیولوگ اسماعیل بشیکچی سروکی پسکی رزدار مسعود تک سروکی تقدپ گلک کسایت سوسیولوگن وک ام ببین رزدار عثمان آیتار گلک نویسکار و روشنبیر گلک آوایی که ارینی و پوزیتیفلی مذکرن به روشنیر خواندن لی مخابن هن خیر نخواست هنه ام ببین نخوازن اف پشگیریه که پر مزدن لباکوری کردستان هی جالی باشور کردستان چاپمنیا باشور کردستان و اوی با آوایی که ارینی دنرخینن لی مخابن هن خیر نخواست هنه دخوازن و روشکی ارینی و بانگا که ام ببین آشتیا کرد بو کردار دخوازن بری بیا بدن عالیه کی دن یا افجی خلگینیه البته کتی سیراج از نخوازم ما فی حوالی دیجی برا اوجی تریبا خمن از شخوز آتنم چید بجن شخوامش پروگرام حرتم چید کن سر مسئله دبی لی از کارم کرتی بنا بجم کسی گو پچکی هسته نتوی پیر هبن دوی مسئله دی گرک خو زلال بکی دورا اشکه که خورا بجم نتنی مثلا ای وقت اسماعیل بشکچی و حوالی نویسات فلان ایگو ایرو فتنه گل کی مزند ناو کردات که مدیا کردی من اجوار فکری بجم بقاسی مدیا کردی گورول کی نگاتیو دلیزیت ناو کرداده دسته کت ده کی دسته کت بریک آواده بچم ما بسته وشانیت کن از نظرم خیال خو بدین بقاسی گو مدیا کردی جمنایتی بهورت که اوی گو بناوی روزنامه‌وانا و بناوی نویسکارا و بناوی نظام روشنبیرا در کبن چه قاسی براستی ارکی خوی روشنبیری نویسکاری بجیتینن
مرود کاری سر و نقاش بکه دوی مدیا کردی خوش و او بار و نرخاندنی خرابه گو بری دکرن هدیه دی خوب دور بخینی و ببه نابینکاری گو کرد لهبدو بکن یعنی کاربن بین جم هبدو و پوزیتیو يعني وشان حرتم نيجاتيفن يعني خيال خو بدني 24 ساعه اگر مديا كردي تشد بها مال بري بتشوف بن مزم بن تلفزيون من اسبحسا مديا بتوايدكم وقتا قلت للسر برنسيب دجمنايتي كرداره تو سياسه بكي وچاي دريته دريكي غلطه اگر تو بخواز دجمنايتي كردار بكي شخوا دجمني كردار پرن ايگو مديا داگر كرا پرن اي دنياي پرن تجي دوي درجوي شي برده ايجاد ورده ev grubu me siyasi xete me siyasi dve xwazaral bikin ji bo em karibin aştiya navxoyî ave bikin divê hêdî medya me zimanê xwe biguherî zimanê pevçûnê ev dev jê berdin ew zimanê pevçûnê tu alîkariya Kurdan nakê em karibin ancak aştiya navxoyî ave bikin heger hûn bi rastî wilo mêrxasin û zanin û jê hatîne berê xwe bidin dewletê dagirker û bi fikrê ware bi helwestê ware şer bikin ne nav Kurda de لأبناء معني يقول كرد أما أمي دي نكن وأمي وقت برخكابن ومن شافر تشكي نبيجن نا أمي رخ ناجي لهف بقرن ليه دجمنايتي ناوا كردا دي قرق نبي وقتا قلت أوكر وشاغي از نياتا تا براستي شبهتكم از ناخوازم ما في هوالي بدي باشه كيك شرف خان أما بچن عالية كيك رفات نها جنابه تا قداري بكن 2020 نگو 2020 و کردا جناب تجنا هم ببین کردستان نه و دو خطا ده هم ببین پلان و پروژه جهانه بیارم و تالیه 2020 ده جناب تچوا دنرخینه و بوی گریدایی تو کار به هنه کی بحثا دیسک بری وقتا که شرفا خان بحثا دیروکی و درباسبویه کرد جناب تگو که شرف خان راست دبیجه و هنه اکشی تو کانه بحثا او بیارانا بکه که رفات فرمو اری از جول دست بی بکن جبرکو نه حوجه کو هنتشتانا ام دوباره بکن بن خطیده و باشوری کردستانی بویرین کوچیبون اش کنن اش خلایو کن لی اف ست سالین داوی گاوا کمره بنرخینه اف بویرین نو ج هیلا هنری خستن و پارتیان او دکن از دبیجم برمایی اف ست سالین داویه مثلا اف ست سالین داوی ما گاوا کمره بنرخینه برای نره ام بیجن جهازارو نسیدی بگره برده کرد هرتم ده که خود زلال بون نتوی بون دخواز وان آنتوی هبو لیور پروبلمک هبو کرد دل وان حس وان و مجی وان هبو دو دگره گلو ناگره اویا پروبلمک یعنی سوسیولوژیک تشتکی که مره گرک باید نرخینه ای روزی تو لید نری وقتا کتی و او که ای روی 2020 چی کو 1000 نسدي دا قومنا عين تشتا بالشكل كده ندقومن مثلا بيج عطاكو جمهورية نو افابون كرديسا سب خبو ودخوازي واني ملي هبو مثلا صالح هزار ونسدو بيستو سيسيان دا نامين لشير لجوينين باري سيرا دو نامين وي هنا هر دو نامي دازي وبإمزاين الكود دبیجن بیسو به امضای دست آویتنه دبیجه داخواز اما اوه ام ملینا حرکتنا ام کردن و ترک ما تمثیل ناکه دلوزان گازه بیوین لی مخابن وکه کمگو یعنی دل حس و میجی گاوا کو هفو دو نگره لبر کردین من دوی دمی دازی ام روزی aynı tişteydanه yani parti vek parti gava ku de fikre ام بیش تشتین راست بیشه وقت میجی لدل پیشی او راستبونیه ابکه بویرن و داوی زیوسانه هل بجارتنین داوی گاوا کمره بنرخینه عینی تشته سال 1926 da vana وقتا کو ملی سوندا مساق ملی خواندن د مجلس یکم ده دگوتن او که حدود خزی دوی سونده دا اشکره کرن گوتن حدود ما حتی
Kerkûk nüfus sedîda 65 Kurdin, Kurd û Tirk em bi hevre Cumhuriyeta Tirk ava dikin, em bi hevrana hududê amel were. Lê Kurd zî baye pejirandin. Du wêra çibû hama wîra aşirata millî beriya wê serî hildabû, dûra Şêx Saîd, dûra Agirê, dûra Dêrsim, serhildana çêkirin gotin Tirk ev nekirin, ev tiştekîn bi kar neanîn ji ber ku ev peyv an têkiliyên nav wan nav devletî nîn bû, hin tişna nivîskî ew nîn bû, di bingehîn da bicî nebû bû, bi şeklî zî perîşan kirin, Kurd perîşan bû. Îro tu lê dinêrî mesela hinek berê Keksîrac hin tiştekî bes kir, mesela Cumhuriyeta Demokratîk, Komara Demokratîk. Na Komara Demokratîk evê ku diparêze partiyek e. Kınav wan da belkî serî da heştêya wan da ev zî Kurd Kurdistanekî dixwazin, diparêzin. Lê tu li encamê dinêrî mesela em bêjin referandûmek li başûr çêbû. Referandûmê da sedî da not û hin kesa dibêjin tu heft, hin kesa dibêjin sedî da not û sîsê Kurdistanekî ser bixwe xwestin. Na tu kava ku partiyekî ava dikî, ew partî ji bo wê gel ava dibe. Bifikre li gor xwesteka gezê tev bigere. Ma heger ku di perçeyekî Kurdistanê da gel sedî da notî zêdetir Kurdistanekî ser bixwaz. Elo mafê te heye ku tu Komara Demokratîk biparêzî? Yani vaya heger ku îşe referandûmê be wê dîsa referandûm bibe. Millet çi dixwaze wê pêk li Bakur zî aynı tişte. Mesela li Bakur zî tu lê dinêrî hilbijartinên davî gava ku mere binirxîne dikare encamekî jê derxe. Partiyên bixwe endam derxistin ji bo şaredariya û ew kê tu lê dinêrî rêyên ku girtin ne rêyên wê partiyê ne. Ev kesên ku hissê dibin bêjin tiştekî dabêje ortê dibêje el vî alî Kurd hene, el vî alî Tirk hene. Ev Kurdin, ev Tirkin lê çi qas Kurdin, çi qas Tirkin evî mere dikare münaqeşte bike gengeje. Lê tu lê dinêrî encamê da ev hêzê te ortê da tu ne? Ev kesên ku wek me jî difikirin, rast difikirin, gava ku tê îş wek dil dixebitin û ev kê pûç dikin. Di vê warê da ev ya pir mühim e. Yani hatta ku Kurd millî ne, lê millîbûniya wan wek me jî gerek bicî bê. Hissî gava ku ev bibe ew kiryarên wanê millî difelişe û pûşbûyînekî derdikeve ortê. Mesela du wî da zî ez ê bikevim ser ev daxuyaniya birêz Mustafa Özçelik. Yani dicî daye mere gerek piştgiriyê bide û Peki Rıfat, ev banga rêzdar Mustafa Özçelik raya giştiya Kurda de yê Bakurê Kurdistanê li başûr deng veda. Gelek piştgiriyekî ew e cenabê te çawa şîrov vedike wê evê? Ez li gelim diparêzim lê li wir problemê din zî ew ke em bêjin li başûr ev problema helîbûne nebûne gelo. Mesela Süleymanî, mesela Kerkûkê û mesela hikûmeta Herêmê çi qas wê ew bikînin ya heta ku çareser nebe. Aynı tişt yani berêzî wek tiştên ku em difikirin rast lê kiryar dibe wek em bêjin mîrayetiyekî, wek aşîretiyekî, wek em bêjin olî, wek îdeolojik polîtik, wek rêxistinî em difikirin ev zî ew daxwaz û xwesteka millî felç dike. Pelşîne. Mesela li başûr erê PKK ew kiryarên wan ortê daye. Mesela Şengalê da ortê daye, Sincarê da ortê daye. Lê gelo pêka Kerkûk û em bêjin Soran û Kurmanca wê helî bibe. Wê çawa bibe. Ev mesela helî bibe evê din ortê daye. Û dûra mesela tiştnû qewimên ewana zî me girê didin. Em dibêjin mesela Kurd û Kurdistan. Kurd û Kurdistan zî me gerek ji hevûdû veqetîne erê pirsgirêkên Kurd Kurdistan e. Lê problem Kurd ku lê dijîn li wir heye.
امی بی چاوا حلی بکن مثلا قرباغ نک بره که بایرام موسا گوت و سر درباس بو مثلا قرباغ و حلی ده دیرو کردستان صور هبو کردین ورا همی وقت اكو ارمنستان دولت خو اواکر همی کردین من ورا ازیدی همی کوچبر بون همی شاندن اوکی مو قزاقستان و آذربایجان همی کوچبر بون جارده خو کوچبر بون چون ایرو لور ستاتوی کی نو چه دبر گلو یک رفات نها ام همو زانن دولت داگرکر جه ستاتویا باشور کردستان جه عاجزن جه یک ریزیا روژاوای کردا یک ریزیا انکسی و پینکی عاجزن نها به تالیه خوپیشاندان لباشور کردستان هولدان لروژاوای کردستان اف بانگا مبستا به بانگی او بو که دخواست دگو دناف کرداده دبه یک ریزیه کی آوا به و کرد لدور دستکفتیه خواه یکیتیه خواه آوا بکن هلوسته کی هبش آوا بکن چیه ام ببین او بانگا ریزدار مصطفی اوچلیک ده معنا که ریزدار مسعود برزانی همو ریخستنین کردا بجبین سر هف و دور ده ببیجه که اف دستکفتین منا و هون دوی وارد آلیکاریا مبکن آنکا پاراستنا باشور کردستان ارکی هر کردکیه به هر کردویا بپاريزه و اف جیج بوی مجیه شانازیه او بانگا مبستاوی بانگه دبی دناف کرداده یک ریزیه کی آوابه او بانگ تنه نجد ریزدار سروک مسعود برزانی بود سروکا پارلمان کویره بود پارتین حکومتی آباد کرن نهال بر ام وقت باکوریجی ارکی کی دکوه سر ما ام وید دستکفتی آخوا بپاريزن نه آنکا روش ور حاتیه کرن که ایریشی حکومتا کردستان دکن و ایریش حکومت کردستان دکن مثلا پدکی و مثلا پککی ev siyasetekî nerasted vê Kurd giştî siyasetekî millî ava bikin ya dibe bi konferansekî bi civînekî mebesta wê bangê yê yek jê ew tu çawa şîrove dike kek Rifat rast ez bikerim ez şkop pişkiriya vê bangê zî dikim lê dibêjim mere gerek hinek din firehtir zî bikevaya û problemên wirazê hinekî mere vekiri eşkere beje yani hareketi milli jberku bi ser keve zêdetir mere bike baştir wê bibe ya din zê mesela siyaseta devletên dagirkuya girseyî mezin gelo hilbijartina Amerîka wê şev bike ez dibêjim ev devletên mezin projeyên û siyasetên wan ya demên dirêj û ya demê Duan devletan da siyaseta wan da hin tişna yekser serûbin nabe nagore ev siyasetên xwe li gor 5 salî 6 salî û li gor jî dimeşînin em bêjin sedîda 5 sedîda 10 li gor ev hilbijartanan da kîjan partî ku tê ser dikare bigorîne lê bingehîn nagorîne ji ber ku ji bo wan ya menfaeta milletê wan e menfaeta netewa wan e ew aşkı tu millet binin yani de Amerika'da le Fransa bejin le Almanya parti dikarin bigorin le siyaseta devlet avan yekser nagore yani şekli zimni hin tişna digore le jbini evknab jber bayazi de Kurdistan'da da bu yerin davi ere ceşanaziye başa keyfama dileme evdike gerek em Bakın yani vekil dil u meji gerek hebu du bikre. Yani ev ne nagijan encam spas. Baş kek Rifat gelek spas. Ez biçim mali kek bayram ve saatek u 15 dakika derbat. Kek bayram. Ez yapırsa khoya avli ve cari işte pırsin. Cenab banga Rezdar serokê giştiyê Pakê çawa dinirxîne gelo? Keko ez wek twazî wisa rêz biçim
جارێک کێک مستەفا هەواڵێکی دۆستێکمە هێژایە ئەمی فکرێوی جیە ڕێزگرتنێنێ و پاک پارتێک و ئەم وەک پەسێکە نێزیکدار ناوە تەفاقیدانە گەلێک ئەم قیمەت دتن پێ و هێویدارم ئەف تەفاقا ئەو پەیوەندیە مێژی ببێ نمونە ببێ مۆدەلێک ji بۆ هەفکاریە یەکڕێزیە ناوە کوردان عاددوان مەسەلا یەکڕێزی مەسەلا مەتۆدۆلۆژیە ئەتخوازم کورتی چ بێژم بقەنعاتا من yani gor felsefeci ilmici olsaydı, tu meselek bir yek aliyek pek nayı. Per aline, her mesele per aline. Eğer en bahsa herema Kurdistan'ı ve kriza davet ki, beşik evji problemi ki usa per aliye. Jbo ve yeki, jbo ve meseleci yek rasti yek tüneye, gelik rasti yukarı. Lazım rasti çava dert kevin hale, rasti ser nikaş u müzakere ev rastiyen perçe derkeve ortaya. Yani akli müşterek vata em dibêjin tevê manayê ku herkes perçek akıl pêraye, henî kek şerefxan raye, henî jê kek Feyyaz raye, henî jê kek Rifat raye, em tên henî bimiraye, em münaqeşet kir, paşî de em digîşin sentezek ew dibe rastiya me. Ji bo wê meselê ez dixwazim bi kurtî qasê hefta ji deqe wexta ve bigirim, ez çar xalê wî mihîm dibînim. Yani gelek xalê wî hene, alî wî hene, ama çar xalê wî ez dixwazim behs bikim. Vê mesela krîza ku em dijîn û li hember wî helwesta me. Yek jê mesela wî ya hêzên dagirker navdewletî em karin bêjin. Yani em zanimin ku esasen mesela hêzên dewletên dagirkerê. Serî da jî Türkiye gelek Kurdê Bakur vê meselê dikin Osturê Sûriyê bi qenaata min esasen pêşengiya Kurdîtiyê nuha ev 4-5 sale Türkiye dika. Tabii ev bu uslub dika, İran jî binîda dika filan. Yani ev devlet dixwazin destkeftiyan ortaya rakin, eger nikarbin rakin jî qas bikin, eger nikarbin qas jî bikin, bê rûmet bikin. Yani yek jê ew. Tabii ew jî îklîma navdewletî mêzet. Ben de dixwazim çira dibêjim, hevalno. Mesela Kerkûkê de ew 2017 da bir caran em yenekê rexne dikin mesela heqê me heye ku em rexne jî bikin. Her suçdariyê jî wan bikin. Lê eger Amerîkayê destûr nedana, İngiltere'ye destûr nedana, yeneke nikarbû tiştekî wisa bike, heştî şabî nikarbû tiştekî wisa bike. Yani ez dixwazim bêjim ku ev dijayetî êrişê li ser herêma Kurdistanê û giştî tevgera Kurd bi evkê vekirê daye. Yani îklîma dervera, ev tefaqê dervera û siyaseta dewletê dagirker regirê daye yek. Dibe em eviya teşhîr bikin, em eviya zelal bikin ku em fotoğrafê baş derxin holê. Eger em vana bidin alî em tenê mesela bînin PKK vekirê din, wê gavê dibe ku em xeletî bikin. Wê gavê bêjin li hember me problem PKK heye, eger em PKK safî bikin mesela me dixedî. Wisa nine yarê. Yek ew. Mesela PKK dudu. Meselekê ji rêzêrîne tevê ku faktora esasî ya hêzên derdora hêzên tefaqa dagirkeran e. PKK daha berejî 500 îmze me belavokek bela kir gelek caran yani me her yek daxuyanî daye wek partî ya jî müşterek daye PKK nuha vê pozisyona xwe de neheq e li herêma Kurdistan. Yani tamam ji başar çûye wê derê dikarê li wir bisitirê dikarê li wir em bêje bihewî wek ku demek berê partiyên em Kurdistana İranê jî yan jî partiyên Kurdistana Tirkiye jî wextê çûwan deran em bêjin star bûn. Lê ev ya destdirêjiya hukmraniya herêma Kurdistanê dike. Dawa parvekirina hukmraniyê dike, serweriyê dike. Yani em bêjin îro belkî bûn zanin raporê ku nehînî pir bela nebûne îro PKK herêma Kurdistan aha wî sedî sî kontrol dike. Tiştke hindikin nevalin. Yani dibe ev ya raya giştî zanbe. Yani ew herêmên ciyê nîqaşê ez nabêjim. Ciyê ku nuha kontrola herêma Kurdistanê daye sedî sîyê wî kontrola PKK daye. Ev ya problem e. Bo herêma Kurdistanê bo problem e. Ji bo dahatiya herêma Kurdistanê problem e. Yani dibe em PKK ra bêjin ez bixwe kek şerefan got ez bûyra me. Ez nabêjim ku em şûrê xwe bikişînin êrişê PKK bikin. Ya jî bêjin berzanî tu çira lê naxî ya tu yani dawiya vê şerî tune ye. Divê Kurd zanibin ku kazancı vê şerî tune ye. Yani Türkiye bijin kazananı yoktur bu savaşın. Bu sabêjin. Yani eğer o sabana tiştekî pişûk bana va mesela nu hetana safî bûbûn. Yani Birêz Berzanî, QDP yenekê van mesela ji me baştir zanin.
و زانم که ما مثلا بشار فینا به تبی کوپه که افقاد تحریک کرده که افقاد سپروفا تک بایرام جناب تا بحث خالکی گرین کرد به سدیسی آخا کردستان دبن کنترل آوانده بله کردکی هشمندیان نتویی پیره شر کرد به کردان نافازه بیا راستیه که تشتی یک شرف هانگو راسته یعنی هم ببین لالی که پیشمرگه لالی دن گریلا و همو هم ببین اولادن بی ملتینه و کشتناوان هبو دوجی خمگینیه که و تو کردکی عشقا کردستان دلیوان دوی یکی ناپجرینه بیا رالی تکی لی راستیه که ایه اگر توش دولت خود ستاتوی نخوازه اگر تو پشگریا رفراندوما سرخابونا کردستان نکه تو آله ناس نکه تو سروری ناس نکه جبوی چی تو ام ببین دور دمینه جبوی چی سدیستی توی آخی کنترل دکه و تو ریزش به سروری نگه جبوی به که جی بانگا ریزدار سروک مصطفی چلیک دردکه به ارته دبیر لور کرد سیاسته کی نتویی ملی آوا بکن بجبن سر هف ببیجن کو لپرچه کی کردستان وقتا سروریه که به تو کاری پرچه کی دن تو نه کن مداخله وی کاری بکن تنی وظیفه کی دکه به سر ملیمه دبی ام پشگریا وی پرچه بکن برا او پرچه نافخواه گل چی خواه حل بکن لی وقتا ام جبر بچن مداخله روجاوای کردستان بکن مداخله باشور کردستان بکن او نه سیاست کی ملیه دور ده دوی او ده نقطه قناغ کت جناب تا دست نشان کن دور سیاست پیوستی به سیاست کی ملیه دوی کرد چی بکن دور تک بایرام دوی هم کرد چی ریل بجیرن کجوا پروبلمانا خلاصه که کو هندک با استم داره یعنی طبیعی تشتی کو ام دیویژن رای منه نکو رشته دست بدایه یعنی ام بنده نبیم کو از رشته بیجم ام مسئله صافی کن استفاده بیجم چه ام کرد تف زخته بدن سر پککی رای گشتی کرد دوست کردان بیجم کو تو پوزیشنات تو نه حقی دوی تو هرما کردستان ریز بگیری تو وقت میوان کاری لور ببینی چرچوه یاسای حقوق هرما کردستان دا حقیقت نکو تو لور باجی گندی امستینی حقیقت نکو تو گندان والا بکی حقیقت نکو توره پیش مرگه بگیری کو بشه گندان یعنی تو حقیقت نکو تو نیلی هرما کردستان بچه وان گنده کابل بونه آبا بکی بحثت 500 گندان کن یعنی نزدیک 500,000 انسان که نفوس هرما کردستانش 4-5 میلیونه یعنی بحث مزناتیه پروبلم پاکیکی تکم استفاده اوی بیجم یعنی دوی مسئله دا یعنی ام کرد دوی مسئله زلال کن و مسئله بشر صافی نابه شر ببانا حتی ایرو ندمان قال آلیه که دنجی تابی برپرسیاریا وان هزی لورجی هیه ام مسئله ایرو ننه ام مسئله 20 سالیه 30 سالیه یعنی ام اوی بدن آلیه اما ایرو پکی که پروبلمه بلکی بو پکی که جارزی ام بیجن یا بلکی پیشنیاره هری معقول ام بیجن شر راوستینه malzeme mede Türkiye kuvvere lur karakole nuçe ke yani siyah sadi siye hereme PKK dagır kiriye sadi anajib hedi Türkiye dagır ke yani dve du dagır kerhane yani yek devlet Türk yek mesela PKK dve hedu bevra ben safi kirne yani bu ku kavata heremetine belki lehber bisakının de mesele yani mesela PKK civedatre Türkiye 6 kilometre 7 kilometre çöye herema Kürdistan'da da karakolen قلقولان آباد که یک او به مسئله دا زلال بن نیلن کو مثلا شر به اما سبی حتی باره امی متد و ری بازان اب زخته بدن سر پککی رایا گشتی دنیا عالم کو پککی وی پروبلم راکه مثلا سیام به قنات من اوجی که رفات باز کرد بو وی مگود یعنی راستی جم نوامد پار و بو هم هر یک پاس راستی کن مثلا هرما کردستانه حواله نیجا که کر سیراج نوها حکومتی که مانا خدا حکومتی که یک گرتی هی هرما کردستانه مانا خدا پیشمرگی که یک گرتی هی کردستانه مانا خدا راستین دا سیاستی که هرم هی کردستانه شو PKK جویا استفاده که yani mesela em dibinin ku yine ki bir mesele dibece mesela men ne mesela PKK qada peyda yetmiş yani mesela Herema Kürdistan'ı ne bini ve zaten Kürdistan Herema Kürdistan'ı ne bini yani mesela liver esas mesela eğer liver
پێشمەرگە یەک بێ حکوومەت یەک بێ نەشەکلیدا یەک بێ یان ڕاستیجی وەک ڕێبەبر وەک سەروەری جیبجیانین وەک سیاست مەشاندن وەک سیاست ئافراندن حکوومەتێکی مرکزی هەبێ عجەبا پێکێکی وسا ڕحەتتر دیارێ یعنی حتا ئەم دکارم بێژن و مخابن لور هین کەس پێکێکی لە هەمبەر کارتینن یاری ئەڤیاژی ببینن ڕاستیمە هەیە چییە مەسەلە چییە ئەوانۆ ئەوی بێژم 2 ساڵێک بەرێوان چاوان ئەم هەرێما کوردستانێدا بوون ئەو دۆستێ me پرسی û hevalê qedep êk û rêveberî bûn min got ku mesela ev birarziyê Talebanî Kerkûkê da sûcekê îxanetekê mezin kirin hûn ê karibin wan mehkeme bikin gotim na em nikarin mehkeme bikin yani hikma herê mehkema Erbilê Silêmaniyê da derbas nabe hikmê îdara Erbilê Silêmaniyê da Helepçê da derbas nabe wê gavê ez dixwazim bi vê wesîlê madem em riya münaqeşan me dikin madem em dixwazin aqlekê müşterek derxin dibe em bank berzanî bikin ku pêjin birêz berzanî wek beriya referandûma Herêma Kurdistanê 2017 da biçivîne emî partî Herêma Kurdistanê ewil yenekê bankepê goran bankepê yani tu heta yenekê nikarî bidî kêleka xwe hatîna pesekî û pekekê pakê qîmet heytine ye tu goranê nedî kêleka xwe tu hîzbê ew du partî îslamî hene wan nedî kêleka xwe partiya komünîst nedî kêleka xwe yani ez ê bêm piştgiriya berzanî bikim li hember yenekê nabe ku li hember goran nabe ku yani mesela me bo wê dibijim pir aliyê ji bo wê em bangawazî berzanî bikin ku Herêma Kurdistanê bikin ku bêjin 17 partî 13 çend partî Herêma Kurdistanê heye berzanî Neçîrvan Kekleşîrvan yan serokê parlamentê bila bijivin ewil bila ew siyasetekê eşkera zelal vekirî tayin bikin piştî wî xala çaran bila bakin me em çar perçezî biçin îro pirskirek çi ye kekê Sîrac me de xwe tamam mesela PKK PYD carek nîvî problem e ama qasê wî jî yenekê û goran û ew hîzbê dinan problemin yani perçebûna me yek perçebûnî nine du sê cihan de em perçebûne yani ji bo wî yani berê jî me caran gotin em tefaqa netewê çêkin em bakur ratine bahev em ê çawan çar perçe tefaq çêkin em nikarin HDP re werin du gotin bikin em nikarin mesela bêjim Şeref Mehmed Emî Xardeş re du gotin bikin em ê çawan biçin yenekî û HDP re tefaq çêkin yani van mesela ez carî dibêjim belkî kek Mustafa karekî baş kir riya nîqaşê vekir divê vana em emî li ser hev nîqaş bikin emî van fikran bikemlînin wek paketek ku ez carî dibêjim enî herî paketa me ya baş zî nabe derman çünkü mesele pir girîft e pir tevlî hebe em hewl bidin ku divê meselê da raya giştî hayîdar be şiyar bibe aqlekê müşterek berda bibe û em bikarbin vê bela ku wiha ewkê li ser Herêma Kurdistanê rakin tiştekê din jî Tirkiye dibêjim bala hûn zanin belkî hewce naku ez dibêjim ev problema ku wiha yani rojava peyda bû dewamiya krîza başûrê di navbera PKK û Herêma Kurdistanê de yani piştî ku li wir krîz derket mümkün nine ku tesîra wî li ser rojava nebe tesîra wî li ser PYD peyveniyê PYD û NKSê nebe ji bo wî jî hûn zanin ew hêzên PYD hatin sînor li wir mişkilet çêbû problem baş bû ku safî bû yani ew ê bela bibe eger van mesela em bi aqlê selîm safî nekin sibê em nikarin Diyarbekir da jî rehet bigerin ew ê eksa wî were bakur jî yani li wir şer derkeve pevçûn derkeve mezin bibe mesela dibe mesela xwînê wê gavê aliyê berzanî û aliyê PKK şu hen kes jî wisa dixwazin dewlet jî wisa dixwaze PKK jî wisa dixwaze divê vê meselê ez carî dibijim wan meselên mezin da çareseriyên hêsan tune ne ez dixwazim ew bêjim formülên hêsan tune ne divê em serê xwe pêşînin civînan platforman çêkin bidin bisînin partî Îranê ra bidin bisînin partî Sûriyê ra bidin bisînin da ku em bikarbin ya yeko em biçin Herêma Kurdistanê bi partiyan ra bidin bisînin mesela em zaxtê ser wan bikin ez vê hewayê dibînim ji bo wî jî ev platformê ku firset dame baş bûn lazim e van mesela em pir alî nîqaş bikin baş bayram gelek spas ez berî mahfê axaftinê bidim kek Feyaz Ekmen niha li ser wê banga rêzdar serokê giştî Pakê Mustafa Özçelik
İsmail Beşikçi daxuyaniye da go ez piştgiriya banga Rêzar Mustafa Özçelik dikim. Ev demek ki de çapemeniya sosyal medyada de erişeki pir dijwar li hemberî Rêzar İsmail Beşikçiye ye. Rêzar İsmail Beşikçi Türkiye û sosyolog ketkareki mezine bi salaj boy doza Kurdistanê xizmeta wî pir mezin heye. Lê ev xêrnexwaz û neyar êrişekî pir dijwar li hember Rêzar İsmail Beşikçî dimeşîn. Em wek çapel medya vê êrişa li hemberî İsmail Beşikçî şermezar dikin. û ez ê anqa veger maliyê kek feyazek me. Kek feyazek men cenabê te hediye diyem tên taliya bername xwe jî cenabê te karê gotinê xwe yî taliyê bibêje û hediye diyem ber bi girtina bernameyê. Esas divê got mirov dîsa li daxwazê miletê Kurd şûnde vegerî. Daxwaza miletê Kurd daxwazeke vicdanî ye, daweke ahlakî ye, daweke însanî ye, daweke netewî ye, daweke nav netewî meşrû ye, hukûqen meşrû ye, siyaseten meşrû ye. Siyaseta Kurd îro pêwîstiya wêna bi zemînekî meşrû heye. Ev bû 40 salî mirov karî bêjî ku şerê çekdarî siyaseta netewî kriminalize kiriye. Agleb problema başûr li Bakur dest pê dikî. Çawa li Bakur dest pê dikî? Gava got Kerkûkê têk çû devleta Türkiye, Irakê û bi piştgiriya İranê karibû di hudûdê navbeyna Başûr û Bakur de hareketê askerî, tedrîbê askerî bikin. Lê divê demê de tam divê pêvajoyê de li Bakurê Kurdistanê yek reaksiyoneke netewî dernekete holê. Ji ber got siyaseta netewî têk çû bû. Siyaseta netewî li Bakurê Kurdistanê li ku derê de têk çû, di şerê hendeka de têk çû. Divê got em vana ji bîra nekin. Heta îro jî li Bakurê Kurdistanê hereketke netewî got mirov bê wala bi destgir tîtinîne. İro weke got Partiyê Kurdistanî di nava hewldanekê de du partî hebin jî ew jî yek Partiya Azadiya Kurdistanê, yek jî Partiya Sosyalîstê Kurdistanê, lê ew bi xwe jî ji bona hereketeke netewî, ji bona siyaseteke netewî, ji bona siyaseteke bi rastî jî tevayê civakê bidî berxwe têr nakî. İro siyaseta netewî li Bakur û millet ji hevdû dûr ketiye. Çawa ji hevdû dûr ketiye? Bi şerê çekdarî got PKK ki bixwazî li Bakurê Kurdistanê yan li Başûrê Kurdistanê dimeşênî, ev milletê me bi rastî jî ji yani têk bir metirsandin, millet xwe şûn dekişand. Ji ber wê yekê jî rêxistinê netewî, siyaseta netewî qels ket. Erê em dikarin bêjin bê wala îro weke dikaneke me heye, televizyonê me hene, lê em û milletê xwe em dûrî hebin. Em têrî hevdû nakin. Ev banka Kek Mustafa dibî got mirov bilojî binerxînî weke ku li Bakurê Kurdistanê helwesteke netewî bi van xebata bi hindikayî em karibin hevdû fehm bikin, em karibin bêne kêreke hevdû, em karibin siyaseteke bi rekabet û meşrû di nava Bakurê Kurdistanê de em karibin rêxistin bikin. Problema me herî girîng evana ye. Civaka Bakurê Kurdistanê pirdengî ye, pirrengî ye. Divê civakê de ne mümkün e got hereketeke tenê bi dîktatoryal yanî bi şerekî çekdarî hakimiyeta xwe li ser vê welatî deynî, lê wilo tê xuya kirin kî dervayê daxwazê netewî weke got wê jî anî ziman ji bona devleteke demokratîk, ji bona milletekî demokratîk, ji bona devleteke hevbeş, ji bona got problemê bê
سینور devlet şereki çekdari temeşandın و ev şer zarar edildi ve Lübakurê Kurdistanê jî zarar edildi hareketa netewî. Ji ber wê yekê banga me pêşî ji bona PKK got divê got destê xwe ji şerê birakujiyê berepaş bikişênî. Siyasetê got bi hevdûre îro bangek heye got siyasetê got bi hevdûre ne karin îtifaka bikin nikarbin ittifaka bikin em karin nava diyalogê dibin lê kuştin û şer di nava milletê Kurd de êdî weke got Serok Mesûd Barzanî jî ban kir gunehe qedexe ye û ji îro pê de jî divê got em siyaseta got em meşin siyaseteke bi haştîxwazî bî. Gelek spas tek Feyyaz. Kek Şeref Xan cenabê te kare gotinê xwe taliyê tiştê teşbîr kirî, tiştê tutxwazê bêje? Na tiştê got mijbîra kirin tune li gor programê tiştê lazim bû me gotin, hevala jî tiştê got lazim bû gotin. Di mesela İsmail Beşikçî de bi rastî yani gelek kesê got ne Kurd bin wexta got fikrê xwe dibêjin hinek Kurdê me hene eş ku zanim zêde êrişê wilo bêmana û êrişê gelekî bêrûmet li muqabilê va însanan dikin. Yani İsmail Beşikçî ketkarekî gelek xebata siyasî a Kurda de alî fikrî de gelek xebatê wî hene ji berê hîn salê hefteyî vir de berî wê najî. Yani hinek dema belkî fikrê xwe cuda formüle kiribin. Lê ew qase êrişekî tund got yani îro em dibînin tê ser heq nekiriye dilxwazekî milletê Kurd e İsmail Beşikçî çi qase ji alî hinek tişta de belkî em bêjin kêmasiyê wî xeletiyê wî şaşiyê wek êm hema hebin jî wexta got mero êrişek wilo bibe ser İsmail Beşikçî bi rastî hinek pîvanên exlaqî ji nav radibin. Kesekî got alîkariya Kurda va qase sala kiribe û alî fikrî û alî entelektû û gelek aliya de tirabê wan êrişê wilo got nizmin û got meseleterî fêda wê ji kesî re tune û tenê gelek însanê wilo got hekî kesayetiya wa xerabeyê dixwazê xwe deşarj bikin û bi lêxistina İsmail Beşikçî dixwazin mezin bibin bera ew însan zanibin got xwedê tu fêda vê îşî tune ye herkes İsmail Beşikçî nas dike fikrî wî çi bin ji wî re ne tu zor li kesî nekiriye fikra xwe dibêje wek wa ew kesê got êrişî wî nadikin ew jî fikra xwe dibêje. Yani çima mero xwe ev qas aciz dike û mero wîna ji xwe re dike hedef ez baş fêm nakim destê kêtê de ye tiliya kêtê de ye gerek Kurd ew kesê got alîkariya wa dikin em xwedî wa derkevin. İsmail Beşikçî yek ji wa ye mesela Martin Wûn Brunes heye gelek ji we nas dikin Holandiya gelek li kolînerê din hene yani wexta got tiştekî ser Kurda binivîsînin ne got Qur'an ew yani ayetê Qur'anê ne filan lê gerek mero qîmet bide wa kesê got serê xwe keda xwe dane xistine xizmeta Kurda ba min gerek mero rêz ji wa re bigire û bi vê münasebetî jî ez rêzgirtina xwe ji İsmail Beşikçî re dişînim wê got wî şermezar dikin jî bawer bikin hişmendiyek sexte bi wa re heye nizanim yani gelek jê nizanim bê çi dikin şexsiyeta wa derîziye û derûniya wa tev li hev bûye û ca xwe bi êrişkirina İsmail Beşikçî tatbîn dikin ez çi bêjim yani niha ez naxwazim gotinê zêde girantir ji wa re bêjim yek jê ev a di dua mesela yek rêziyê li Bakurê Kurdistanê keko ev pirs divê çareser bibe rica min ji kekê Feyyaz jî û ji kekê Bayram jî û ew grûpê me dijî ez nabêjim bera her Kurd layê xaltîka hev be û layê metka hev be û hev re be û nizanim here nizam çi bike na ew kesê got xeta netewî demokrat netewî millî wê xetê ji xwe re dike asas ji kerema xwe re xebata ji bo hevkariya netewî min hevkarî ez dibêjim yekrêzî jî çê dibe hevkarî jî çê dibe navend jî çê dibe em bi hev re hêzê xwe bikin yek û em bikaribin xebatekî baş bikin xwedê milletê me her got re bêhêvî dibe partiyê got dûra çêbûne ji a babacan bigire heta a Dawodoğlu ew tên Diyarbekirê û Mêrdînê û bajarê me kongra çêdikin ji me bêtir însana din hevdû ev gerek piçekî pozê me bide şewtandin ev jî bera gotinê minî dawî be divê em vê însiyatîfê bigirin û ew jî encexem hev bikin
ام در بلاولا باور بکن وگو حوالا جی گوتن امینی کاربن برسوا خطانه توی و حوجداری کردی گو هنه بدن هیویا ما او گو چه ببه ایمه از خو یک جوای آریکاری وی خطی دبینم کی دبه بلا ببه و تو بازاری مجی توننه کی تی برابی او گو وی خطانه توی دموکرات بنرخی وی به گو ما حیان ها گلک جاری فرموله کریه بهفره ام خودی وان خاطر که بسر چاوا سر چرا نابی وی کاره هدف جیبه و کاره بدپ جیبه و کاره پارتی میدی جیبه کی دبه ایگو خودی وی خطی در که برابین ام بهفره کاری کی بکن و بکن هنیک مال خوی گو ایرو همه بحثت آوامن گلک سپاس که کش طرفتان مالاتا آوابه که رفات جناب تکاره گوتنه خوی ایتالیه تشتی که تو تخوازه لیزیده بکه تجبیر کره به بیجه از شیوک هوالان او داخویانی مصطفى او دکم دپاریزم و ایریشن سر اسماعیل بشیکچی شبنی شرمزر دکم و ام گرک پر خورد خودی لیدر کردن و پروبلم روزانه ذهنی که اگر کو ام بکاربن بنرخینن و باشتر ببه yani hesap salên davê da de facto di rojhilata navîn de pirsgirêka herî mezin pirsgirêka Kurdistanê lê mixabin de facto werkirin ku mesela Filistînî avêtin ortê pirsgirêka Kurd felişî û tu kesek nekir vaya tev kiryarên ew devletên girseyî bûn yani wek Inglistan wek Fransa wek İtalya lê gerek em ji vê saetê şûn da îrozê şert hinek guherîne rê ji Kurdara vebûye gelek delfetên xweş siketiye destê Kurda gerek baya mezintir bike û bi xetekî millî bi xetekî netewî Kurd ku bikaribin bên bahev û xwe biparêzin hev qazencên serkeftiyên xwe biparêzin û mezintir bikin ji bo Kurda zêd daxwazê min ev e gerek em vaya biparêzin spas dikim gelek sağ olun kek rifat kek bayram cenab-ı tejikane gotine خوی ایتالیه بیجه جارێک ji bo vê platformê spas kim rastî hewcedariya me bi danûsendinê heye gotûbêjê heye qisedanê heye yanî min serî da jî got eqlê müşterek bi vê hawayê peyda dibe yani perçek cem teye perçek cem rifat e perçek cem hevalê dinane em wisa tên bahev digîşin eqleyeke müşterek ji bo wî divê em van programa cidî bigirin mîhîm bigirin yek ji ew belkî dû tiştê din jê bêjim yek jê zî ez bi xwe hertim dibêjim yani Kurd em xwe pir yani neheqîn xwe dikin yani bi qenata min dunyayê de qasê Kurdan tekoşer xebatkar fedakar milletek tune ye lê dunya wisa ye ku dunya êdî bi balansên mêzînên navdewletî pirê meselan tên em bêjin tayin kirin yani eğer îro Kurdistan çar perçeyê em zanin sebebê wî hêzên dagirkerin evê ku arabara çil devlet ava kirin karbon Kurdistana ra jî yek du sê devlet ava bikin ama em zanin ku nekirin hîna jî hêzên navdewletî faktorên navdewletî karîgerin dibe em eviya ji bîr nekin her tim ama em jî tabloya dunyayê bibînin û hewl bidin ku menfaetê xwe û hêzên navdewletî bixin paralelê hev yani nêzîkê hev bikin û ji bo wî hewl bidin wata ez dibêjim faktorên navdewletî karîgerin tayinkerin nayê mane ku em qedera xwe razî bibin divê em jî li gor şert û merzê xwe gor tecrübê xwe dîrokî bikarbin siyaseteke maqûl hevdem û gorê zaman cana Erdogan dibêje zamanı ruhuna uygun yani divê em siyasetek wisa bikin ku bersîvê pirsgirekê me ne ku me tasmîm ka yan jî şablonê 5 sal 30 sal berê em tekrar bikin û tabana xwe em bêjin kêfxweş bin ez bixwe wata perspektîva dîrokî me ser mêze dikim ez hêvîdarim doza Kurd ji vîya paşta naçe yani tevêvan êrîşan ama ew ê roj bi roj pêş de here wê çawa bibe tabii em henî jî bi helwesta me vekirî daye spas dikim gelek spas ez gelek spasiya xwe pêşkêşî we dikim bi bernama me ya taliyê ya 2020 de hûn bûn nîvanê me mevhevre vê mijara kargirî diyêran yekand ez
صحبتك خوش بو صحبتك گرم بو مالا و آوا به اون هاتن و بون میوان گلک سپاس کن تماشاوان هجا مد میوان خوره 2020 و روشا کردا میخان هر چهار هزداران جی گلک فکری خوی بزلالی وکری آنی زمان ام سپاسیا وان کن حتی برنامه کی دمینن بخیر و خوشیه ده ام جی سپاس کن گلک سپاس بمینید خیر و خوشی سپاس ام خاطر